ere ka ne politics tie ka woro bedo marai pe ine waje ki woro ni gwak gin ja in la ten mai wo ya ke kenyu nyo ka menu bedo marai pe danga ne gin kuman ko ya chero ka chelo wen la kori lok money ma MP miaru madame luongo ni horrible madame luongo ni honorable madame luongo ni horrible Komakech Christopher o chera ka wacho ne TV ni pade o chako nano fireworks me achiel i 2017 madano wura kera majlele karwe pol eno ni lok miu moa ke bot Komakech Christopher lok miu mamiero kwa kija bot jo pade weng pe church. 2017 was the first time Alur County we baraba fireworks. 2017 in life. Era unasoko kuba fireworks mwaru. Buli omu yadduka nkubulira amazima tekati nkulimbechi. Bye byampisamu. Genda mu Facebook page yango jalo the first fireworks jitwakuba twatulisa fireworks wa blue fireworks we agenda okudda wansi ka buli omu adduka ozomu genda mmoja. 2017. Katunuka aba amaziga. Nteka fireworks Odonga ateka DPC ajaga ne fireworks otulika. General Paul Lokech wasn't anywhere in that. Mwe byonna byonna taliwo. Mubiranga nyoto na ikompade level me Kampala. Fireworks uchaki pade 2017. Fireworks one ka chel ki museo dira Kenya why 2003 piki by fireworks i like ko Kenya. Pade no tika gaga we mwaka pedana cherry we got kalo kana no fireworks mano pia ke poka gago. Konkere ka dong ni dong pade do doctien fireworks peke ine de chako ke lo fireworks il wunu tena ede magi nyuar we kara kam 7 wunu tawni pade chaka ki wun pade district mo yuek madano war pade Uganda wa beru ki dano jaro ruot lu gaigi tarma do mo ilo nying pade malu ruoru yuak wa beru wa ki Bosco Oriema mo cherwa malu wa NRC mi pajule ke kupede watiki PS mi national water ukiri da ten pajule mano joma kitika konyu ilo nying pade malo pedok do tena mabien ka balo nying pade madong ka ngato nano TV ni dong bere jarwa ke kara moja nyoke chodangi dong joma kuya ping ma fireworks yoma yiwa mabere wa ke dano magwan museo dida Francis mo binu raj ko on weng i piara bor wa bero no te arachele kan raj ko on weng uchungi wi en museo dida nyomo wa mono ya Uganda Australia Foundation ene beno chungi ko wa bero MP ku beti ni pade watie ki dialogue general Otto matila dit ni CMI mo bero bene ki general ma dit Paul Lokech mo bero wa deputy IGP mo bero ki EY Komakech mo bero won komme chiel mi pade o kwana wa intare ka chiel ki president Museveni kono obi ka Museveni malancha mo arwata kedwi yoba chele mission lutera MPs magayaren piginge wa EY Komakech ana da kanyuru bot ga wupungera de ne po angeo so wundo tane pade chake komuwa oberu wa kumuonyo gaba moberu wa Minister of Sports and Education Professor Bwamoy moberu kire Muzee Liando Komakech mochero wa Constituent Assembly wode beru Komakech darma riek magene riyo mapenia dar muti national water so dongo pade oberu chal kato marafale ke karo marafale chele wila wore pepera merwajo nya unu ngeo nya donga to ku bere nya mero beru lo nying pade ye as a district kai penyu dana Uganda ngeo pade gi wani gwa mogono wani pigi ngeo en kai penyu ngeo donga to gi wani wangeo ti dongo gango beru chal kato marafale chele koma chele wek pade yueri yini bino wa TV mi wani pade ku ya ping ku cha ko nano fireworks gi borri mano ene chai ukebo lutiana mabene pinge wa leba chioli ni rudo cha uturi a ko wi ti peratere tongwero pe kok pa ya kere ka dong ne de ku donga ni ene pekar be yero mero mi bere MP mi aru country la tera ma pinge wa lepi la tera ma binu wa TV ka chayo ka kani ina wan ka birga chumbi pade kere kala worri mi pade do balo do kitimo la kira man piano nyengang ku beren lo ko chaay pade tam do da bu
ga da bu so wa yele me yele nyi pa de bi du chere ma ko Uganda ni ru chok